Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ha step sing ubrei gar sautre unai tung ara jarar puar. Kala don ke jingja accident ha surok ba ha opo Shillong ha jan ke skul pom luom kabdan ha surok Shillong Nongstoin. Ha kini ke jingja accident kabdan yo registration number ML05Q 6609 kala tenra ya artli ki thuk kibdan yo registration number AS01 EJ1729 but AS01 EH9425. Kila don laingut ki besong ha ka thuk kibla Mynsaw but wena ki dei bla tip kerteng kum u Rishikesh kat baw nyong nya jong kini kaliu la phet kra chaklao kat kum ki jing thu jong wei nong nya thuk ula lek lang bat ki ba Mynsaw u Abdul Mutin ula ong bakiawan sautli ki thuk ban lek kai sora handai ki bakla lenti ki komya chalenti nong stoin kumta ki lawan phai din no handai habala poi ha kini ki jaka kani ka kali kabala pen hairstand kalawan ya nak kaliang bom dei artli thuk ki baya chakmat kila no shakham kat ba artli pat kila sya tanra सर फ्रेंड आया था गुवाहाटी से थोड़ा घूमने के लिए। अभी हम लोग वो शराबंजी जाने के लिए सोचा था, लेकिन वो थोड़ा गूगल मैप ने रास्ता गलत कर दिया। हम लोग ऐसे थोड़ा आगे गया, उसके बाद हम वो पे पूछ के एक आदमी को पे आ रहा था। हम दोनों एक ट्रेन पहले चला गया, दूसरे में मैं था, मैं भी चला गया और दोनों एक साथ आ रहा था। हम ऐसे मतलब उस साइड पे चल रहा था, लेकिन वो गाड़ी ने इतना तेज़ आया, मैं यहाँ पे नीचे कूद गया। उसके बाद मैं बच गया, उसके बाद वो आके दोनों को उड़ा दिया।